Мынакей. Қараңыздар, туғандар. Қанша? Kimniki? Assalomu alaykum. Bayka qanchadan bo'lyapti? Ha? 20 qo'z. Ular 30dan. Eki o'ting, ha? 20. Sizniki qancha qo'zuli qo'y? 40. Qo'ziz erkak bir qachi va? Cho'ng'ayib qolibdi, ha? 40 deydi mынакей, туғандар. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Жалпы мал чарба көрермандары, саламатсыздарбы? Qancha qaldingiz? 20'ga. 20'ga. Semiz ekan, ha? Semiz 20'ga qaldim deb baykem ketib baratadi туғандар, мынакей. Mal bazar Soquluq rayonu. Ular qancha oldi? Enesi men aldım. Enesi meni. Qanchaga? 9'ga. 9'ga. Ha, bo'ldi. Buyursin. 9 mingga olibdi туғандар. Mana bozorning gireverişi. Bugun 8 fevral 2026 yıl Чүй облысы Soquluq mal bozori. Sizlarga mal bozordan obzor qilib ko'rsatib beramiz. Mынакей. Videoni qo'llab, ters like'lardan bosib bayaqdaylar ko'rdingizlar. Assalomu alaykum. Qanchadan bular? 17 urg'achi va puchmallar 17 mingdan so'ralyapti. Qanchadan savdo bo'ldi bu tugan? Qancha? 15 dan berib berdingiz, ha? Ha, yaxshi. Mana 15 mingdan berilib ketdi. Hamda emasa gireriz do'stlar. Ne? Mana baykemde so'ning qo'zlarimiz cho'ng bo'lib qoldi. Qo'ylar mынакей 70 mingdan so'rayapti. Mana qo'zlari. Ular qancha tish bayka? 4 tish, 2 tish yaxshi ekan, ha? Mынакей. Savdo bo'ldi bu bayka? Qanchadan berib jatasiz? 60 mingdan berilib ketdi tuğanlar. Savdangizni bersin, ne bayka? Mana yaxshi cho'ng qo'zlari menen. Bu yoqda mene satıldı bu. Qaysi satıldı bayka? Qaysi satıladi ana? Qara. Qanchadan ekan shu qo'chqorlar? 50. 50 mingdan ekan, ha? Rahmat. Tuğanlar 50 o'ta ko'p do'stlar. Bugun jekshanba kunga qarangizlar. Egiz uloqni eski egiz ulog'i menen ekan. Mana qarangizlarchi do'stlar. Hop, kechirasiz. Mınакей. Bugun 8 fevral 2026 yil. Anda emasa chekadan ko'rsataveraylik. Qancha ekan shu bayga? Qo'y. 28 deydi. Qizir. 28 deydi. Bu yo'l do'stlar. Yo'lning jengindili. Mana mashina o'tib o'tadi, qarangizlar. Ketdik anda emasa. Mınакей o'shul yerda qo'zg'ochqonlar o'xshaydi. Qo'zg'ochqonlar kimda-kim Qurban aytqa baylang deydiganlar bo'lsa, mana ko'raylik. Bayga qancha baş ushul yerda mana? 14 baş kaldı. 14 baş qaldi. Satdingizmi? Satıldı. Mınакей. Qanchadan so'rayapsiz bularni? Terip alıp ketkenlerge 20 mingden satıldı. 20 mingdan sattınız kecha. Hatta kuruka olsa düşüp bereriz. Tushirib berasiz. Qayoqdan o'zlari ham bular? Bu yoqda, Bishkekdan. Bunda nomer qoldirib qo'yasizmi? 708 0708 01 28 23 ekan, ha? Ma'qul, savdangizni bersin. Qana, anda emasa bu yoqda da ko'rsataman. Qo'rollardan ko'rsataylik tuğanlar. Ko'p-ko'plardan alam deganlar bo'lsa, ko'ringizlar mынакей. Kim bo'ldi ekan bu yoqdan? Bayka qandaysiz? Qanchadan bu qo'zlar? Qo'chqorlar. 25dan. Bular baylovda turganmi, baylovda turgani? Gölden olib keldingizmi? Ha, yaxshi, gölden kelgan. Bo'ldi, prosta ayvay. 3 kundan beri ochqa. Bu yoqda turadi. Janida qolib qoldi. Janida qolibdi, mынакей. Uzun o'ngdori dela yaxshi ekan biroq, ha? Ayvay, so'ng bular. Mana, qarang. Живой веске dela. Живой веске qanchadan bo'lyapti? O'shani aytib qo'ybaysizmi? 360 370 mi? Qancha? 360 da. O'sha 360 da, negizi живой веске. Nomer aytib qo'ybaysizmi bu alam deganlarga? Onlayn. Qancha baş var bayka? 110 baş var. 110 baş var ki. Teytekten beri, mынакей do'stlar, büt qo'chqorlar bu? Büt qo'chqor. Büt qo'chqorlar baylovga olib kelam deganlar bo'lsa, nomerni aytib qo'yamiz. 0999 0141 95. Bu qanchadan berasiz, dayım? Bere turgan jeringiz. Sırası bereceğim 22'de. 25'de. Yaxshi, savdangizni bersin. 22 ming. Dağı, maşallah. Baykem dağ yaxshilab maqtab, qo'zlaringiz sonun ekan. Tushib beringiz desangizlar, dağ tushib beram deydi o'zi. Anda nese dağı aldığını qarab ketdik tuğanlar. Mana 25'ten dedingizmi? Kemi bo'ladi. Tishlari-chi, tishlari.
2 dişten başlap. 2 tiş tögörökкө чейин экен, а? Мына достор. Qo'ylar qancha? Мына. 25 dişten. Козулук ойлор 25 тен дейт. Эми болот. Мынакей туугандар. Булар эми чарба экен, булар, а? Булар боос дедиңиз, э? Boz. Мынакей. Каяктыкы булар? Narındı. Нарындан келип туугандар, мынакей Сокулук мал базарында. Нарындан алып келип берсеңиз болобу дагы ушундайлардан? Номер айтып койбойсузбу? Балким алам дегендер болсо, сиз менен иштешем дегендер болсо, айтып коюңуз. 706 0706 menen. 12 12 42 42. Мына козулук ойлор дагы бар экен, достор. Көрөлү анда эмесе, туугандар. Бул жакта эмне болуп атат? Кана козулук ойлор бар экен мондай. Чоң козулар. Bu yok onu aytasiz. Bunu meylim o emek kılayım. 13'te var mı? 13 дейт. Kere çüçen 13 şarından olsun. 13,5 миңден беремин дейт. Мындай козулар бар экен. Kuşlarımdı. Assalamu алейкум. Кимдики экен булар? Бияктыкы. Ya bekle bir ket zaten. Кандайсыз? Канчадан? Ва алейкум ассалам. Bunlar gitti. Канчадан? 10дон? Ondan gitti. 10 миң сомдон мына кетти. Ayaklarda 14'ten beri. 14тен бересиз. Булар каяктан келген козулар? Кочкор, нарын. Мына 10 миңден сатылыптыр, достор, туугандар. Ушундай көрүңүздөр. Мына козулар экен. 10 миңден сатылыптыр. Биякта да бир тууганыбыздын козулары бар экен, туугандар. Мына чөптү салып коюптур. Байкеме барып сурайлы эми. Жанына барып, туугандар, лайктан басып көрүп туруңуздар. Байке кандайсыз? Канчадан баалар? Козулар экен, 16 миңден. Ургачы эркек кандай? Erkek var. Бар эркек козулар экен, булар тиш буз элек. Булар эмне суу болуп калганбы? Kar cevap bütünde. Түндө, кар жаганда, бул түндө келдиңизби? Каяктыкы булар ошондо? Bunlar bir yerde bağıldı bırak. Tüy emeden gelgende bular. Каяктан? Gölden gelgen. Көлдөн келген козулар 2 ay экен. mı? 2 ай мурун. Кечинде бул жакта жаан жаган, кар жаады, өзүңүздөр билгендей, суу экен да. 2 ay cemde turdu. Жемде турду 2 ай. Канчадан сурап атасыз? 16 канча дейсиз? 16'da. 16дан. Түшүп бересизби? Yok düşmeyiz. Болушу. Kuruk 16. Курук 16. Канча баш бар? 29 баш бар. Номер айтабызбы, телефон? Yok. Жок, макул, содаңызды берсин. Мынакей, ушул жерде дагы козулук ойлор бар экен, достор. Мына эл өтө көп. Бүгүн жекшемби күнгө могу союштарды көрөлү, мына караңыздар, туугандар. Бул ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Бул союштар канчадан канчага чейин? 16'larından 18'ler. Мына 16,5 миң сомдон 18 миң сомго чейин экен мына союштар. Семиз мынакей. Кесимдери да чоң-чоң. 18,5, 16,5дан мына. Союш тартып кой дегендерге. Могу койлор кимдики экен? Ассаламу алейкум. Кандай? Канчадан козулуулары? 45'te kos. Козусу менен канча тиштер булар? 4 diş 6 diş. 4 тиш. Мына 6 тиш. Козул бардык козулуу байке? Büt kosulu. Бүт косулуу. Канча баш бар? 11. 11 баш? 11 baş 13 kosu. 13 козу, 11 эгиз турган. Тиштери кандай дейсиз? 4 diş 6 diş. 4 тиш, 6 тиш. Номер айтып коесузбу? Телефон номер мына козулары. 0707 37 33 06. Эгерде ушундайлардан алам десе чалып көрүңүздөр. Соода кылдыбы байке базарда? Мындай реально мынчадан бер дегендер болбодубу? Баягы айтылган баа эмес, мындай сураган баанда айтып коюңуздар да. 40тан сурап атасыз беле? 45'ten 45'ten канчадан соода? 37'den. Рахмат. Мына 37'den бериптир. Анын үстүндө сатылат экен да. 37'den бериптир, бербеген экен. Кандай? Канча экен о козулук кой? 28? Эгизби? Эгиз экен, Кой арыктап кетти да. Эметтен булар, Мо козу кочкорбу? Канча бул? Койбу? 50? 50 миң дейт. Кой экен, Боосбу? Сыр экен. Мында кеттик, достор. Алдыны карап. O ökönü 35'ten sıra adam. Kozular. Козулар. O Боос. ökönü 30'dan sıra adam. 6 diş koylar. 6 тиш койлор. 30дан, булар 35'ten. O kozulu koyları var. Козулук койлор да бар. 40 tane ökö. Arkası 30. 30, 40 тиштеричи? O 2 diş. 2 Yenisi тиш. 4 diş. Arkası 8 diş. 8 тиш, Жакшы. Ана. Суралып атат ушундайлар.
Kozlar çoğayıp kalıptır ha? Nomer aytıp koybaysızbı? Alam degenler bolup kalsa balkim. 505 milyon. 505 menen 57 57 58 58 91. 91 ha. Çalıp durыңuzlar tuğanдар. Mınaki dagы kandайларды tartıp көрсөтөбүz. Канчадан kozu koçkorlar? 32'den. 32 миңден сурап атыптыр мына. Kozu koçkorlar eкен 32 миңден. Мына эки баш. Базын айтып кой, базын. Хозяйыны қосадар. Жок, басын айтып коем, ушунча болду. 10? Ha, болду. 10 миң сом козу. 10 миң сом козу. Тугандар. Могу семиз кой канча экен? Меринос. 15 bin. 15 миң? Аябай семиз тура бирок, а? 15 миң дейт. Буларычы булары? Bunlar 16 bin. 16 миңден. Жайгашып отуруп алыпсың. Канчадан болду анан соода? Бердиби? Çok verilek. Берелекпи? Соода кандай болуп атат өзү? Эли көппү, аябай. Алган жерлер көрүнбөй атат мындай. Кызуу жерлери. Бүгүн жекшемби достор. Мына козулуу кой канча экен байке? 65 gördüm. 65ке? Эркекпи? Чип менен эркекпи козу ургачыбы? Канча тиш? Билем картасы чип бар дейт. Тишин айтып аласыз? 6 тиш экен, а? А, карта бар. Кана? Билем картасы бар экен. Тугандар мынакей. Байкебизде мына достор. Караңыздар. Асыл тукум малдын карточкасы дейт. Племная карточка дейт мынакей. Буякта жазылып туруптур да. Канчага берем дедиңиз? 65 миңге. Соода болду базарда? Жок. Боло элек. Соода боло элек. Жан келдиңизби? Номер айтып койбойсузбу? O kaç ekan ya? Чипированныйлардан алам дегендер болсо. 16 milyon. Канчадан? 16. 16 миңден экен. Буларычы? Бұл. Я. Бардыгы эле 16 миңден бересиз. Мага номер айтып койбойсузбу байке? Балким алам дегендер болуп калса чалап. 07 0700 менен. Козу жакшы экен, эркек. 309 309 348. 348 экен. Мына кой. Кана? Кой дагы мынандай. Желиндүү экен өтө. Плем картасы бар экен. Ой, чип бар дейт. Кочкорлор. Булар байландыбы байке? Канчадан сурап атасың? 25тен суралып атат. 23төн берем дейт. Базар канчадан берди? 22ден бердиби? Бербедиң. 23'ten bu ters oluyor. 23тен тарс берип кетет экенсиң. Соодаңды берсин анда. Сиздикичи байке, кара кочкор. Ушул эле бирде? Бир экен, макул. Ассаламу алейкум. Канчадан кочкорлоруңуз? 35 коз кочкорлорбу? Козу кочкорлор 35 миң сомдон. 5 башпы? 6 баш экен мына достор. Базар жакшыбы туган? Алып атсабы? Em başlayıp. Эми башталабы? 12лердеби? Канчадан коз кочкорлоруң? Kuruk alsa 25'ten. 25 миңден курука берем дейт. Мына байлоодо турганбы? Байлоодо турдубу? Algam ben. Алгансын пайдасына сатасың, буйруса. Соодаңды берсин анда. Мына достор, буякта акча саналып атат. Байке, ассаламу алейкум. Канчага алдыңыз? 25 Кайсыл? Могу? 25 сом отыр. 20500ке алды байкем. Ne kadar? Буйрусын. Gittik bu zaman. Буйрусын алганга, сатканга, акчасы саналып атат мына. Бирок ушунча тартып келип атам, бир эле соода болду. Эмне бүгүн эме? Кече жакшы болгон соода. Biz de soda kılamız. Мынакей. 20500ке кетиптир. Мейли, соодаңарды берсин, ха? Өтүп кетели туганда. Кандай болбосун биз сиздерге көргөзүп бере беребиз туганда. Мынакей, сиздер жылуу жумшак кофе чайдан коюп алып көрүңүздөр. Мындай майда козлар чыгып калыптыр го. Канчадан? Баалары? Балар 13'ten. Молар, Майда быйылкылар экен, булар? 13 миңден мына. Суралып. Эми чыгат да булар эми. Сезон эми башталат. Ассаламу алейкум. Мына достор, базар ушундай. Кой базарды тартып атабыз достор. Анан кийин бодого да өтөбүз. Биз менен болуп туруңуздар. Мына буякта соода болуп атабыз. Мына кочкорлор, Кара. Канчадан кылып атасыз байке? Кочкорлорду. Бирөө канча? 26? 20 экен, болду. Өтүп кетейин, Бирөөнү 20 кылып атыптыр мына тууганыбыз. Кайсысыз ошондо, могу? Буяктан 20. Канчадан негизи козуларыңыз? 25тен мына.
25 mingden suralып atat, 20 mingga birösün soda kılıp atat. Mana mayda qozlar. Bu yoqda da soda kılıp atat. Mana em kızıdı bazar. Qanchadan bular? Qandaysiz baka? 15 15 ming erkek urg'achi. aralar. Qancha oyliqlar? 3 aylık. 3 oyliqlar. Baka qanchadan soda berib qo'ydingiz shularga? Bergen yok, bergen yok. Qaysiga berib atasiz? Ha, bunga qancha? Qozli qo'yga. Qandaysiz baka? Qozli qo'yga qancha berib qo'ydingiz? 25 ver. 25. Siz qancha surib atasiz? 26 sıra atam. 26. 25 ver. İki diş mi bu? 6 diş. 6 diş. Qo'zisi minaki. Ha, qozili qo'y. 1000 so'm tarqis ekanda o'rtada. Ha. Kelishib qolibsizlar biroq bir. Qozisi yaxshi deydi minaki. Yaxshi, sodanglarni bersin bayka. Bir 250 bir 500 so'm bersangiz beradi ekanda. O'shanda turishim. O yoshunda ya? Qoz bo'lmaydi-da. Erkekmi? Erkek minaki. 1 yildan keyin o'zining aqchasini sotadi. Xalasa. Qayra bo'g'is bo'lib turadi. Ha, yaxshi, ma'qul. Kim bo'lib qo'si des bo'ldi. Aha. Qozlar qanchadan kimdan? Birongdi. 22 dan so'rab o'tadi. Urg'achilari bor. Urg'achi bor. Ba'zi urg'achi 22 mingdan, mana 22 mingdan so'ralyapti tug'anda. Qarangizlar. Urg'achilar. Anan qanchadan bermadingiz ama? Bunda bozorda alarman alam deb qanchadan bermadingiz? Aytingizchi. 17dan bermadingiz. 20dan deb turadi. 20dan bo'lsa, deb turadi. Az qoldi. Sodangizlarni bersin anda. Ha, mana sodangizlarni bersin baykam. Yaxshi ekan qozlarning urg'achilar ekan mana. Qancha ekan bu? Mana qozli qo'ylar bor ekan, unda charva qo'ylardan. Assalomu alaykum. Mening qanchadan ba'lari? 27 ming so'mdan ekan mana. Bardi qozili bu? Tishlari qanday qo'ylardan? 4 tish yosh ekan. Savdo bo'ldi bu? Ya, bo'lalakmi? Sodangni bersin, inim. Yaxshi sotib ket. Anda dag'i yo'ljaga chiqib ketdi qayra. Mo echkilari qanchadan ekan? 7. Mo tekechi. Teke 18. 18 ming so'm mana teke. Kichik maydalari 7 dan deydi. Tug'andar, mana 2 qo'z bor ekan. Qanchadan bayka bahsi? 20 ming, 18 ming. Suralish bahsida. Qanchadan bermadingiz? Soda bo'ldi-ku? Yo'q, bo'lalak. Bo'lalakmi? Sodangizni bersin. Bugun soda bo'lalak bo'lib o'tadi-ku. Mana bu yoqda bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Qancha ekan bahsi? Qandaysiz? 27 ming. 27. Ekoni 27 ga surib o'tasiz. Siz qanchaga ber deb o'tasiz, bayka? Men 500 so'm qo'shdim. 500 so'm. 500 so'm qo'sh. Bir 250 verip görmeyiz banda. Bel. 500 de. Bolbayı. Çında. Hem 500 de öyle turuyor resmi bayke. Mal göğü eken. Karanız. 250 koşunuz hem bayke gedele. Ha. Siz jetele işte turağı. Buyurursa. Ha bağaz. Bağat eken. Жақсы. Qanday bayke? Den soluğunuz yaxşı mı? Qara qo'chqorlar qanchadan bo'lib o'tadi? 18 satamız. 16'dan beririz. 16'dan beririz. Ha? 18 mingden surab o'tadi ekan, 16 mingden beradi ekan. Bundan shunday. Tug'anda mayda ulaqlar qanchadan? 6,5dan bor. 6,5 ming. Mana 6,5 ming so'mdan ulaq echkilar, ulaqlar ekan bular, ha? Ulaqlar. Ha, mana qo'zili qo'ylar. Qanday? 30 ming so'mdan. Tishi qanday qo'ylarning? 4 tish. 4 tish, 2 tish. Mana. Bu Don Qabar degan YouTube kanal. Mana. Ko'ringizlar tug'anda. Yaqinlarga salom Söz Söz bo'ladi. Nega bo'lmaydi? Mana 2 yoshgina aka. Shularni qanchadan bermadingiz? 50dan. 50dan? 4tavini 50 ga. 50 berib atibdi. Biro'sini qo'zi cho'ngroq. 50-55 gacha beryapti. Ekoni ekan. Yaxshi ekan. Ha. Qanchadan? Mana ellar ko'payib qoldi. 55 ga berib jatan deydi. Hozir bardig'ilar yaxshi qo'shqor qo'yib qoldi-da. Turavi? Bara monday monday qo'yg'adilar, yaxshi qo'shqor qo'yib. Ana monday bo'lib ketadi. Erkekmi urg'achilgan? Erkek ekan. Aka, sodangizni bersin anda. Buyursa yaxshi sotib ketingiz. Ece qandaysiz? Siznikin bahasini aytib qo'yasiz. 30. Qancha tish qo'y? Yoshmi? 6 tish ekan, 30 deydi. Qo'zisida ko'rdingizlarmi? Yaxshi ekan mana. Aha. Sodangizni bersin. Mana do'stlar, shu bilan bozorni jintiqaymiz tug'anda. Qata gemchilik bo'lsa, oldin avval kechirim so'raymiz. Sog' salomat o'tiringizlar. Bayga assalomu alaykum. Qanchadan bu urg'ach qo'ylar? 25 mingdan mana. Qisir. So'yish bu bulari. So'yg'inga mana 25 dan kunga chaqilishyapti. Bugun kun sonu navaraya. Mana. Qanchadan bermadingiz?
22 mingden 5 baş eken bu жерде. 22 mingden berilbeptir. Rahmat. Mana baykemde kozul koy bar eken. Kandayсыз байке? Kança bolup atat? 30 lira. 30. Bu moynu ne olup kalgan? Özünükü tuvasa. Tuasa mı? Kança tiş koy? 6 kişi. 6 tiş ekeni. 30. Kançaga çeyin soda oldu emi? 26 mingge bayken berip. Urgaç erkek mi kozu? Urgaç. Urgaç. Sodanızı versin bayke. Bul don kabar degen YouTube'dan. Ova. Mına koçkor ey tuğanlar. Kançadan koçkorun? 35 ming. 35 ming. Dostlar, qarаңыздар. Kançaga çeyin soda oldu? Bergende koştuk. Berilek. Sodan versin he. Mına bazar bugün mal köp, yaka çeyin, çöpkü çeyin jeteyin dep kaldım o koylar. Mayda koylar. Jandıktar, mayda jandıktar mına. Mo koçkor kança eken bayke? Sizdiki. 35 ming. Kozu koçkor bu? Kozu koçkor. Kançaga çeyin soda oldu? Suraşıp atat. Realni berilek. Beriştir yani. Kança verdi? 28. 28'ge beribediniz he? Sodanızды bersin. Kançaga beresiz oşondan da? Hazır mınday pışıp kettir de bağına. Bir 500 so'm qo'shsa berasizmi? Yo'q. Yo'q ha? Yo'q, bermayman. Ma'qul endi. Siz xo'jayinsiz. Ma'qul. Qaysini? Qo'y bu. Qo'chqor ekan, qancha bas? 38 lira. 38 tishichi. 4 tish. 38 ming so'rab atasiz. Siz. Alarman qancha berdi bunday? Qo'lni qarmab. 31 berdi. 31 ga bermedingiz. 36 ga beraman. 36 ga beretken bayke mana. Sodanızды bersin bayke. Mana Soquluq mal bozor el öte köp dostlar. Mına tuğandar bazar kaynap atat çınındaç. El öte köp. Soquluqda. Hop, bismillah mına ke şunday. Reklama şu nomerlerimiz var. 707 388 350. Bunda kozlar soradık bu jana. Bunu soradık ha bayke. Ha, jana soragamiz. Kanalda. Kanalga kattalıp görüңүздөр tuğandar.